umuriro uratse hano i Nyarugenge mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko umuriro n'ibishashi birimo birataragurika. Uyu yitwa Selemani Mwalimu Andre Pierre, uyu ni karundura n'umwataka uteye ubwoba w'umunyatanzania, akaba ari umwataka wagombaga kuza mu ikipe ya Rayon Sport mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko nibiza kuba byakunda dore ko ikipe yitwa Fountain Gate yabashe kuba itakemera, ariko ubu iyi deal yabaye dane kabisa kuri 90%. Nivuganiye neza n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, harimo bamwe batandukanye batabashe kwemera ko mbatangaza, babashe ko banyemera yuko uyu musore nta gihindutse agomba kuza muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore n'umusore w'umuhanga, dore ko ari mu ikipe mbere yuko yatsinze ibitego 20 mu mikino 27, atanga assist 7. Uyu yabaye top scorer muri Tanzania, dore ko ibihembo amaze kuba yabihaga, dore ko no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Tanzania ari we mu top scorer cyangwa se mukinnyi ubanzamo mu ikipe ya Tanzania, ari we umwataka w'ikipe ya Tanzania ukomeye. Uyu ni umukinnyi mu mateka yiwe, dore ko bikomeye cyane byinshi abashe kuba yakora mu ikipe ya Tanzania cyangwa se ikipe ya Fountain Gate. Uyu ni umusore wavukiye muri kiriya gihugu cya Tanzania, akaba akina ikipe yitwa Singida Fountain Gate, akaba yaravukiye Arusha muri Tanzania. Uyu ni umusore ukomeye uzwiho gukunda ibiryo byubaka umubiri cyangwa se bitera imbaraga, dore ko avuga ko mu myandiko ye cyangwa se mu biryo akunda harimo imyumbati n'ibiryo bita kokowa byo muri Tanzania bikomeza amagufa, bigira imbaraga. Ikinazgo cyane ni ishoti rikomeye rihambaye, dore ko mu bitego ajya tsinda nta gitego na kimwe ajya tsinda cy'ubunebwe kirimo, dore ko uyu musore ari umusore uteye ubwoba. Yavutse ku tariki ya 6 mu 1998 ahari mu kwa 12, akaba ari umukinnyi ufite imyaka 26, akaba ari umunyatanzania w'umuford cyangwa se umustreka kabisa, n'umwataka karundura, n'umwataka ukomeye kandi uteye ubwoba cyane, byinshi yabashe kuba yakora. Muri match yitwa yakinagamo n'ikipe yitwa KMC ari muri Fountain Gate, yabashe kuba yaba man of the match, dore ko amaze guhabwa kuva shampiyona yatangira mu mikino 13 maze gukinwa, mu mikino yose bamaze gukina yamaze gutsindamo ibitego 5, akaba yarabaye man of the match muri match zirenga 7. Wumve ko ari umukinnyi ukomeye. Muri match Fountain Gate yakiraga mu ikipe ya KMC yabaye man of the match, kandi abasha kuba yatsindamo n'igitego. Iki gitego yagitsinze ku munota 23, ni shot yakubise ari inyuma, mu gihe iyi kipe ya Fountain Gate yabo yabasha kuba yatsinda. Uyu ni umukinnyi ukomeye. Mu mukino wa kabiri yabaye man of the match, ni gihe Tanzania Prison yari yakiye ikipe yabo yitwa Fountain Gate, yabasha kuba yatsinda nabwo ikindi gitego. Uyu ni umusore ukomeye, dore ko yatsinze ibitego 2 muri uyu mukino, mu gihe 2 byose byari byatsinzwe ni ikipe ari we wabasha kuba wabitsinda. Kuri ubu ari mu bakinnyi 10 bamaze gutsinda ibitego byinshi ara mu gihugu cya Tanzania. Icyagutangaje cyangwa se igikomeye kuri bo, niba muzi umusore Aziski ukinira Young Africa, dore ko ubu uyu musore abasha kuba yamurusha ibitego. Wibuka ko muri Tanzania umuntu ufite ibitego byinshi yitwa Rupia, akaba ari umunyatanzania, nawe amaze gutsinda ibitego 7, naho Joshua Amore amaze gutsinda ibitego 6 n'uwa Simba, naho Ateba Rino n'uwa Simba nawe amaze gutsinda ibitego 5, Hamadu nawe no Azam amaze gutsinda ibitego 5, Nzize Steven Nzize wa Young Africa amaze gutsinda 5, Pierre Dube nawe amaze gutsinda ibitego 5 nawe n'uwa Young Africa, naho Kasunda Pipa nawe n'uwa Dodoma amaze gutsinda ibitego 5. Yitwa Selemani Mwalimu amaze gutsinda ibitego 5, ni umukinnyi wa gatatu amaze gutsinda ibitego byinshi hano muri shampiyona ya NBC Premier League. Iyi ni shampiyona y'ikiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Tanzania. Uyu ni mwataka wa mbere ugiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport ufite ibigwi bitego bakurusha abandi bataka, dore ko uyu mwataka mu gihugu cya Tanzania amaze gukina imikino 7 yonyine, akaba amaze kwitsinda ibitego 16. Wumva ibitego nawe amaze kwitsindira, wumva ibigwa afite mu ikipe ya Tanzania, noneho mu ikipe ye ya Singida Fountain Gate yo ni ibigwi bitangaje, dore ko man of the match ari igihembo ahabwa buri munsi, dore ko muri top scorer w'ikipe cyangwa se wa shampiyona ari ubasha kuba wahabwa ibihembo. Nkuko nabacana kubona bibereka mu mafoto agiye atangaje, uyu ni umusore ufite ibigwi bikomeye. Nureba video ziwe urasanga ibitego bye biba biri mu bwenge kandi abari amashoti aremereye, dore ko nusura imbuga ze akoresha avuga ko we ubwe yiyita Selemani Gomez, uyu ndetse akaba yita Gomez niryo zina ryiwe yita, ariko amazina yitwa Selemani Mwalimu Andre Pierre. Uyu ni umwataka cyangwa se umustreka umuwi
umuwinga uteye ubwoba, dore ko akina mu mpande ebyiri zonyine, akina nka nomero 9 akongera agakina ku ruhande rw'iburyo asatira, agira amashoti ateye ubwoba. Uyu ni umuhanga Karundura kandi ni umugabo ukomeye cyane, dore ko Singida yagiye ayifasha byinshi, dore ko ubu Fountain Gate iri ku mwanya wa 6, ubwo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Simba, ku mwanya wa kabiri hakaza ikipe ya Yanga Africa, ku mwanya wa 3 hakaza ikipe ya Azam, Singida Black Star ikaza ku mwanya wa 4, naho Tabora United ikaza ku mwanya wa 5, naho Fountain Gate ikipe akinira ikaba iri ku mwanya wa 6. Wibuka ko yavuye mu ikipe yitwa JKT Tanzania. Iyi ni ikipe yabashe kuba yatsindira ibitego 27 mu mikino yabashe kuba yakinira 27, atanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego imipira 7. Uyu ni umusore wo ku rwego rwo hejuru, dore ko byinshi tubasha kuba twakesha ibinyamakuru bitandukanye muri Tanzania. Nabashe guhamagara umusore witwa GQ. Uyu ni umusore ukunda kugurisha abakinnyi hara muri Tanzania, dore ko akora muri management iyobora uyu mukinnyi yitwa GQ Salim Abdurrahim. Uyu ni umunyatanzania, nabashe kuba nakandikira, abasha kuba yambwira byinshi kuri uyu mukinnyi, ambwira ko uyu mukinnyi amakipe akomeye yabashe kuba yamwifuza, ariko we ashaka kuba yabanzamo. Hari ikipe ya Simba yabashe kuba yamwifuza, avuga ko we agomba kubanza yarangiza iyi season. Gusa iyi deal ya Rayon Sport yakozwe n'uyu mugabo n'ubundi nabashe kuba nahamagara, abasha kumbwira ko bakoranye ibiganiro bimaze igihe, dore ko mbere yuko ishampiyona itangira byari biri muri gahunda ko agomba kuzaza muri ikipe. Uyu niba wibuka neza igihe Rayon Sport yakoraga Rayon Sport Day, bavuga ngo ni umwataka uzava muri Tanzania. Uyu niwe mwataka ikipe ya Rayon Sport yavugaga mu gihe yari irimo kujijisha benshi, bakomeza kugira ngo izagura muri ikipe ya Azam mu gihe barateguranye umukino. Kumbe yari yaravuganye n'uyu mukinnyi witwa Salimani Mwarimu, bakunda kumwita Mwarimu cyangwa se goal machine, kubera ko ibitego byo biba biremereye kandi abasha gutsinda ibitego. Nimbura buri mukino abasha gukina afite 1.5 by'ibitego kwishana, bivuze ngo ntagajya bura igitego kimwe mu mukino, kandi mu mikino amaze gutsinda rwose ni ibitego byiza cyane. Ku ma video agenda acirikira kuri social media zitandukanye, dore ko ushaka kumureba wajya kuri Instagram wareba urubuga rwe yitwa Selimani Gomez cyangwa se Selimani Akarongo Gomez, urahita umubona kabisa. Nationality yiwe ni Tanzania, akaba amenyereye shampiyona ya League NBC Premier League, kandi abenshi mu basesenguzi bavuga ko umenyereye shampiyona ya Tanzania iyo Rwanda utabasha kuba wayinanirwa. Byinshi bikomeje kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, byinshi bikomeje gushimwa kuri uyu mugabo Tadeyo. Uyu ni umugabo ukomeye ndetse na Muvunyi, byinshi bakomeje gutegurira ikipe ya Rayon Sport, waba wavuga ngo nabagabo bakomeye. Nitwa Tizo Rwanda, nkomeza kubagezaho amakuru meza atandukanye muri shampiyona yacu, twibanda mu makipe akomeye Rayon Sport ndetse na PRFC n'andi makipe agiye atandukanye ariko yegeye mu myanya ya mbere. Tubagezaho amakuru, kora subscribe tubashe kubagezaho amakuru ya indani mu makipe yanyu mubasha kuba mwakunda. Imana ibahe umugisha kandi umwaka mushya.